105.3 Amo. So I le lawa o Fiafia Mana tua le o ti o te talia O fungala awa teu teu ina Sa unia le vala au ya e talia ina Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Lau ti ute ia longo mai Ia usa o atuai Apai ua o le lango Tango fatasi pua-puanga Elena o ita uanga sala E te sona moe aele ala Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Lau ti ute ia longo mai Ia usa o atuai Apai ua o le lango Nā taua tuai ua o alofa Se tuina nau matala le tunga mau Lau ti ute ia longo mai Ia usa atuai Apai ua o le lango Nā taua Iua o le alofa Na alofa Samoa Wa ule nei o kasu ti alu A wale suia le ngila ura ule kio A eva mai ina se furu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela Ai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga ole a whaamama avenga atu mo oe male a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
O le paitawina o le upu o le poto, mo I tātou I le nei taeo. Mo malele tusi ar pata oto, o lona mata upu e sputas. O fua e pata utau whai mango, e ino sia ia e le ri. Au le maa e fua I e ato toa, o lona lea Fiafia, a saur wha mau lunga, ona sau wai lea o le maa, a o iai le poto I e wha mau lano, o le amio sao, a e wa amio tonu, taitaina ai I la tou, a o le whapio pio o e amio le tonu e whanua I la tou, e le au ngale o loa I le aso o le toa sa, a o le amio tonu, e lavea I lea mai le oti, o le amio tonu o le ua sao, e whalau leina ai lo na ala, a o lana amio leanga, e pa uai le ua amio leanga, o le amio tonu e amio sao e lavea ina ai I la tou, a o e whapio pio, e moa la tou ia la tou amio pa a o tile tangata amio leanga, ua whano lona whātuatuanga, e whano fo'i le wha moe moe o le tangata amio le tonu, e la mea ina le amio tonu ai le puapua ngā, a e sau le amio leanga e sui ai o ia, o le ngutu, o le wha le matau e whano ai le la te tua oi, a o le poto e la mea ina ai e amio tonu, o oli le ai pe amanuia e amio tonu, e o fo fia fo'i pe a whano e amio leanga, o le wha amanuia o e amio sao, e wha mamaluina ai le ai, au ngutu o e amio leanga, e le petia ai, o le wale ai sona mawhau, na te ino le la te tua oi, au whaalo longo le tangata mawhau, o le whaalua I ma whea veai, na te whaali upu whaalilo, au le waloto whaamaoni, na te whaatutua na I le upu, a le ai se pule, ua malaia le nuu, a le toa whai pule, e saunga le mu ai, he ua matua tinga ina, le ua whai mamoni o le tangata ese, a o le ua ino, I e peta ngopi 5 mo isi, e fi le mu lama o ia, e maua le mamalu, e le fafine mata ngō fie, a o tane manolosi e maua le oloa, o le tangata alofa wanga le lei o ia te ia lava, a o le ua sa wā, na te whātinga aina lona lava tino, o le a mio leanga, ua whai e ia le ngā luenga pepelo, a o le toto le a mio tonu e ia te ia le taui wha maoni, e pei o nei u o le a mio tonu I le ola, e whapea fo I le ua tau sisi I le leanga, e u lea I lona lava oti, ua ino sia e le rii e ua whapea pio o la tau loto, a o e ua sawa la tau a mio, e fia I ai o ia, e tango lea 5 I lea 5, ai le whasao ina le ua mio leanga, a o le whanau e a mio tonu, e sao I la tau, o le mama aulo I le isu o le puaa, o le whawhine la le lei lea ua tea ma le mawhau, e le manao e a mio tonu, ua na ona le lei lea, a o le whātuatuanga o e a mio leanga, e u lea I le toa sa, o iai lea na te whaasala lawina na mea, ai a tili ai o na mau mea, o iai fo I le ua tā ofi ana mea, e sili I le mea ua te tau wai, ai mativa ai o ia, e whata mau a inga ina le tangata mata mau o ia fo I le whasusu inisi, e whasusu ina lamba o ia, o le na te tau fia saito, e petu uwina o ia e le no, ai ai le whaamanuia I lunga o le ulu o le, na te whātau wina mai ai.
O le na te sa ili le lei, na te sa ilia le alofa, a o le na te sa ilia le leanga, e o lama lea ia te ia. O le na te wha tua i lona o loa, e pa lama o ia, a o ea mi o tonu, e tupu matango fia i la tau, pe o lau la au. O le na te wha tinga ina lona a inga, e whai mo na tofi le matangi, e au na fo i le vale i le ua poto lona loto, o le fua mi o tonu, o le la au o le ola lea, ma le na te maua nganga, e poto ia, whauta, e tau via le a mi o tonu i le lanolangi, e sili foi ona tau via, o lea mi o leanga, ma leang sana. Upo le poto, mo i tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
O mai, tātou ana langa I le tupu sili sili. Si pōma le everlasting praise. Pa mai atu ai le tātou porklame o le paitau wina le upo le poto. Ile ne po itai aore o ngā tono le vaiaso, upo le ola, sulu o tātou vai, o le mama lama o tātou. Walas pa pōngpoi o le upo le poto, I le aso atai au, mori elo to soifua mo le tātou wona. Los riva vedute ona tano le tu las fulu ta wina tato tala I vai panua e pe pa ponga malo tato no ai ta todo lo mon malo tato no mai lava I monga mo longa pa ia se o pito I titi mai ne lau fia de lei lau le lei il fa lo mal vinga ta vai so pa mar malo tato di pele o Yesu ke riso o forovan pata lo fa tu ai si o tato no pele ma lole soi fo manuia ma lor fo lau ta lofa lava mi ane ni lewa tu am tato tu baile o ngā tonu o le nei fo I vaiaso tato mauna sutasi o yuni o ngā tonu o le nei tau sanga lua o lua lima I o le vi inga lava e ono mea matasau e fo I le atua I mea sili sili wa ia sao nia lo to soi fuara tato wola neu tato mo ma nei tai au manino mana tai au to toa I lo nā lofa, ia papina fo I le tautua wha wawa le Radio Samoa Sulima e batolu a mota lofa lava. Pata lopa ia pa aura tala lei, lo hatuna pa ulia so stafa o au te ronei, le lalo langi a toa, mese o tō vina tau suina le vai o le soifua, moa ni nganga mo ia malona maa lo, porovan pata lopa atu ta lofa lava. Pata lopa ia tono e malo le tono e taritonu, tātou vala I no whanga, le lava va ai pea tau pati mai le au ma le po fa tai fa mli ina mai lau fa poponga mai tu no ma e le so ma tau bi inga fo le bi inga I le tua ona le fa nga ino o ona fa tau ba tau tu ina lo tau pa ia ma lo tau malu tau tu mo e fitu aso le vaiaso lua sul fa I tu la ta lo fa lava fa ta lo fa so mo tanga sangase ta no pai fa tau tu le malu le tu no so mo tanga sangase mo to malawa ia patala patu ta oto yo ti ngai lungo lo moenga au le ato tu vale lo finngalo lo patu tua e te mano lo ai ia nga leile ri o fo ma malana fa mano longa pa ia tu pa iane pa ifo ia mo tato manosi tato tia nga mo ia molona finngalo porovan patala patu patala para uso tinao tu pa pino tu rio lato fa salang talison yo lo ia file mo ri tu musu non lava ngang pa ia apa fine fo I mai ata li fo I mai la ele matango fiore la langi ma o se fua tato wo le li ia fa ta lo fa to mana tua pe o to te talo va ve mai se la fie tato fie lo ele matango fie o le li la ngona salmo papa ngongo tinya lo fa manatu pe o le salamo le ona ta mai ai le o ia ma toe fo I lo na lo fa te le atu o la mana fa na veti tamu teine tono le ua toi potu o tō wa onga ia nofa le li. Pui o tō ni meo lo tō wa o winai. Ia la mea I o tō le malosi o nganga le anga le fili mana te apolo. Ia o tu watu o tō mātua e o. Su e le poto ina ia ola I lo na matau ma vivi I le atua e pe ona. Ma ue o tō mātua ia mono mātou whātau wa. Ia mai sora ngana numero tas le apitoa maea. Fata waina ato le ngana mita ai tātou I tawhai whia galope ia malulo sa fō lau I langi ma wai wale mātango fi tu mau ato o tau o ina mātua maua o tō ngā wenga whao ngāne lua wha peritania ma le sa mo atoa tino le tama lope tene mo o tau wha mia o tau lumanai ma lo lama lewa tu lama le tātou taimi lua spuruoro minute o na tāna le tu la spuru Mori pa malo pa tele pa ngarvenga sa tau tua fo mo to ia tu ua fo ngarvenga ka no pai ia la pa salamo le le lo fa mo fa ta tu te mano le po ta to fe lo ai manu o le asa to ta la ngono fa tau ba le o na mo vi le tua ma was nga ia to fo no le bala au wina fo I la nga ina le fa ngarvenga le lai tu la langi sina ostania manuia mea oma whaapatai lau tā po inga, mana tua mai lo whātau wala o tō tāno, wia mea oma whēlo ai fwe marisunga to ina,
Ya no foanga on semo ma patua ya tali loa le manu le atole ka le sia le lopsao le atua e whaka a sa I Penrith I Sydney Australia. Whaisi mau ma Liverpool me sa alai ya na o mai lamar to ina mātou te mafuta e wiki. Ya o nisi po fuang sa patou no ina po Sydney ya matua papine mauso sa mafuto mole no mafutai. Ya to wo o la sa timita ta e sauninga matango fie malingi o roi mata ya mole mafuta ya male te mato ina ya male tinara ngā wenga ya mesole atol na to e kalesia ngona lava ligo roi mata ya mamori moli le pe auna tu uai fo ya inga ya lue ameritara le moni nganga mo ye monon malo ya ngare tu uai fo I mono watu ya tuno e mamau e leo so bi inga e la ngona pa molano ma vi vi de tu oi tangata wo manatu mai fa nga ino lo fa ta wa a winatu ya tuno e mamau a le o to fo mai le o ta to lo mo no e leo ne popo nga ta tanto bana bana le manuia Mio le utato to e fielo e batu la fa manofa taisa mole tuno pele lo lotso mai se ona yo ainga tapo inga se tina ya to mafa usam to fa pene stoi mani ta po ai ma ainga le uto e fedo ai le matango fiole tu e le ko foi mai fo le fo to e fa fonga ma do fa tava ya lo fa le tato fo longa tu mau pele tato do no fo fa fan e am tato faia le fin ngano le tua awa ya tato ma lo fa time real am single ne yes fa ta lo fa ti anga wa fi le pepe lunga ra pe fo linga pe fo e tina ya le anga upu to moli ya lo ma puta mai Brisbane Australia ya fa fo wina tanielu ya ma le ainga mai pap to yo ma na ile tau Australia ta ba ula mana ti mungo ti le ma to va mai an po ya le fa to no ina ma munia boli la fa ma lo ma fa taina yo uso sa tu to ai fo ngan wenga ya sa na to kama po ya ma to sif ya fa pe na la ma ngan wen ya lai ka fa wa ti ti o me po ya stai fo mai le uso ya moni ala fa tai po le ngan radio Samoa ma la fa ngan wenga to uso ma to fa pe ne va ne to po ia ma to manu par to mai se le po lenga le radio Samoa ya la to sanga rue ya mta tuolo to pa ia mano to manu to uanga ya le o to fo I mai ma lo fa tai ave vinga le to fa nga solo tato por clamsi sai dia tu le to ala enterprise motor crop le sunga ya akuso ya le lei ya anga to le to la sulu to au natu ya tato tala e pe on fa ponga le so ya au natu nai musika ya se o priwane sa eli ya sunga ya akuso fia le via la single ne ya so You're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Santa
Se kong mani alongo I pule tai tau anai io e pana le mai le pana le tala taimi tu lai mai su fa mi tu te ona talo le tu lai spulu ta spulu to na tato tala I vai panua pen pa ponga malo tato no ya le mo mo sui o le tau tu ale Enterprise Motor Group sunga ya o kuso le po si pia fo tau tu foi ya ne uso mane on pa ia mo na manu ya ma se lava le tau tu ale Enterprise Motor Group le nganga pa lono o kuso ya pa tano patu ya o loso ya e mes fole ator to ngana venga o lo pa pe na tau tu malo le tu o mane nganga pa lono ya atala pasfo ilo fionga taito ma lo fo le tawata I ma lo fo le tau tu a wale ma lo se tato wa tu no ai ya ma tai mol ma to wa no fo le ne ya so le fo tato to fe lo I manga ta wola ne ta fo ya le lo fo male anga le o tato tap au ai kai fo le di o le fo wa ya sulo tino le wa pula ma tango fie mai le la ne ya so ya ia le li le ya fo I le so fu ma le ola ya pa tai mul ma to no ele ser tanoa Augusto langona le tas mama I pen matango fio le tua ya le vo ba ma ai si silo malo le tuno e si silo ba ma ai pe na e sauno o so matango fio le la nga tono ba ya so le o tu am tato tu ba ya ya o tato pa ta ye le no ma vi le tua I me si sili u le mon pe ngai mo manu lu ya mai se ona I o tato tu asen sina ya lo ya fa mano longa ne ni ya ma tausi mai ya tato Mota malawa le ulfafo mo le fane le aso mo nes le sin yele lo foreli si lo le ma wo na e mo o le uso mane o pa ia mo man ya ma sport tau tua ale Enterprise Motor Group ia ai la fotuia yo au ma pana pa ponga mano ta tu no I lo nga tono pa yaso malenga pa no ya pa tai lava ya bo ne la pa se lo ai ma pa ta la pa tuai tato nang nei le Enterprise ile so lo po se tato what no lo fa na ma mai ta fa sa la wa nei tu la ta yao ya fa ta lo fa tu Enterprise ya ta tonu le ngona lo manuia ya tato le lo fa maleanga le tua ya o tu langa ma sani lava taito tu langa o fa wa bina fel tato wa campaign le o le afeta la ta vale o malawa ya bonus ya o le tato cash bonus le o fai ko sile bona fa wa ono lo ma tawina lava pulenga o lo to telefone le malo se tato wa tunu ya le ngate na mo ta vale ya ai lo mo foi sia fa mama avenga il telefone o me fai le fo I vai ta o le so fuanga ya o tato cash bonus la ya tu wa ya o e mai le afeta la nga ile tolu afeta la ia pule lava o e pete mana o fa ali tupe ia pete mana po ia discount ali ta vale ia pe o tulanga na tu lava ile customer ia tulanga finangalo ia ile tato campaign ia o le tulanga po lele ia mo le sila fio fo le tato wa tunu e lua tato ia to lo ia I manukau ia o le vai asula nei le pe wa foi o le si ya le wo fa ngo o le budget cars lo winga o ile wo ma uma ata vale le amata tu le fitu afe na ilunga e lalo le fulu di mafe so o le tulanga le pe wa ai foi sina ngalo pulenga ia o le to telefona na ta tu tangata ia ile na tele ita vale tau mata foi ia ele o mo le nei vai tau ia ile tulanga fa so me fa pe ia pe o lala na o maua ia tātou tā vale ia tā iono, tā fitu afe, valu afe, anga i lalo martifulu afe, so o iai lala tātou lotoa na, o iai le pate cars, ia so o male lotoa, o tele mano no ia tātou tā vale pe o SUVs, ma tūlanga o piki apu, ma ia o maua I tau ngofia, o tele tātou special o wha wau nei vai tau, ia mai se lava ia le o ngā tonu fo o le neiva yaso e mai se nei masina o ngā tonu tausanga. Ia, mo la tolo tausa ili ia se sa fo le nei taimi o le tausanga, ia, o lo tele mano no e tato whapitoa, whai ona e fili mai ai. Ia, o tūlanga fo ia o le mose awanoa fo lea, e whai ona sua tuai, I le tato lotoa, ia o lo
ia le tātou website na o le enterprisecard.co.nz o lo mawhai o na mau o mai a tātou tāwale I lulunga o le tātou stock ia whai ai lau whilinga ia o lo iai fo I male tūlanga fo I lea whai o na apalai mai le link o lo au tafo tāwale taitasi ia se tāwale pia whape e mna o mia se whatu pei nei tūlanga o finance ia whai lava o na whai mai e lau finance I lunga tātou website pia ia babe fo ina fatinoina ia tuluanga o talsanga ia babe fo ina mo lo sa ia ai e pe o le mata ngo fie lava o le nefo mana ia le tau nei aso ia su mai ma tanga I fo ia ma ave fata ta il tavale ia tulanga fo ia lo mo fo ia tele vai se fo nei vai tau tele o features ma tulanga fo le o tono tavale ia e ta ua lava le malama mai lo uma ile tulanga fo le o ia tulanga ia tavale ia le tulanga fo le o le safety tulanga fa pe na ia malama mai se ta to what no ia tulanga fo I o le fa pe ia fo se tavale tuai o fia trade in ia vai fo ona vai fo I mato tulanga na sala fo ia se tulanga fo le o ia se aleni o lo toi no tavale ia vai fa ona fai tulanga le fai na pe ia tavale le ia ona fo I re e trade in e fa mai fo ia tulanga pe meni tulanga fa pe ia awale le fo I vai tau le tau matar so I fuanga ia mo la to fo lo fa foto au kilani yo me masani lava pa yon apalai mai lunga tato website na ia o mautu ma fo me ia fai uma ona fai ona tonga kul passe se tulanga fa pe e suma e pike toi la tabale ia o le mato e dress le o le lima ono fitu I le lima fitu tolu I nei le Grey South Road I nei manukau ia fai ona e sumai ma tatu tatala no foi lau lavanga ngana ia ia fa malama ni se vai ia wa lava le fa o tuina male sa ilinga o se sa I nei foi vai tau tatu telefoni o le o Barcelau o notaciono fa tasivalu o Barcelau o notaciono fa tasivalu ia fai ona so tai mai foi le sunga le lipule ia Terry Coon ia o le tamafo ia tau o papo ia po to o na le o au kuso ina ia fai ona so soane tu fo I lau lava ngana I tulanga o le whaangai moina ia po le whaataunga fo so sa I nei fo I vai tau ia taito wha tai tele lava I lau fionga mo I mātou wawanoa ia manu tele ina fo I o fai walo kilima wa tātou ina tātou watunu I le nei aso ia le whaaponga anga fo I so tātou watunu lo famia le tua ia tai et fo I le soifua maleola ia tātou toi feiloa I se tai au mua tu maule lo fo tātou tap au sili mo tātou whaaptai tai to mon mātou avno Mori pa maro ma pa tai au kuso le lamo long pa tuilan maro le atino pa longo ma to pe stop city ya le we ta pena lava ia wa to tino le tama mori to pa maro ma pa tai ya ngan le ngar bengo to ne yaso e meselo tātou ye lo nga tono pa yaso pa le lo pa to o ngar benga ai pa tai mo ta reporti au kuso lo ptela tia le uso mnuia foi po anga ne yaso pa so foi so foi tai ai sunga ya au kuso pia le tautua Enterprise Motor Crop Pepe on Fiafia lima on fitu Great South Road I Manukau City lima on fitu po le lima fitu tolu Great South Road I Manukau City o Barcelau ono tasiono fantasibano o le o Barcelau ono tasiono fantasibano po le oiva lua fitu ono o oiva lua fitu ono o ea pet mana usa o le orua o fa o iwa fitu o luono fa o le orua o fa o iwa fitu o luono fa le tautua le Enterprise Motor Crop I Manukau City. Taimi tula mai lima minute o na tāne o le tula spulu ea anto e uminatu leo tātou tala e penpa ponga I leso. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea.
A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tong fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha matoa e nao le lima tāla te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni Fiafia Mai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Mo so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o se lau o tasi odo. Po numera masani au ki lani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga o tautua ma o resta leino fo i mole waino lo mota, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Tabi tule mai lua birute o na tāle o le tula spolu. A ponga maro le tātou tunu tāla i vai whanua. Tātou lo mnia lava le maro le tātou tunu. Nei poi mai ngore tai au tātou maua i le mātango pio le alofa o le lii. I lo tō soi fua maro tātou wona. Ia leo tātou pelo ai pia i mātango pio le lii. Ia leo o ngā tonu le vai aso. Toi pata alofa tuai la atoro tātou tunu. Au ki nani manu tūtua oio atunu mā tālofa lava. Ma lor pola munuia vi ilo tātou tua, tātou maputa, i le tautua le Radio Samoa, su lima i batoru a mo, patalo batu, e le tinai a leonga opto muli mai prosper malainga, aso pesio Iosepo, ea, ma lorava, aso pesio Iosepo malainga, ma loreva mai, alupai, kasiano sa nere io le na, ke longo se na wa si le fiel mela wa skausa a titi ya kongwai oi kongo maskaimi a me la umunuia le pa mo sa ko i merpong ya kasiano sa nele ya ma ko la kausa a titi kongo maskaimi ya ma no la pa ten malo tato no ia le taliaina la mo le tautua le Radio Samoa su lima i batolu amo patalo le malo le atuno lo la to le tai la to le ala vi lo tato tu malanga mai le tu le karope ia ai me sposio tato tu no Samoa le o tato felo ai lo mo no le poponga ia ma no malanga man via la posta me to taliu ai le so ia pa pena la mo na yai le lofo le man via felo ai ia tatono mnia foi tato te ai tato na male tu la spuru smea lo paponga Samoa. Talfatu ile ni yaso talama ya tironi sila wa fa solo atu er fitfita ni sila is dus te singa fa te ta is fa singano va malipper fitfita samya ni sila al HMN CDS manoni officer malo a elesia so fa ilo se fa lo tilinga itantalo tiling ole va ale manoni sango tanga te fa le tu so to polula so no ke to polito sanga te wai a fa solo ni ala tunga lu fa su ngate falen sa faria fita le fita Commodore Andrew Brown mai fita le samini sila o lo ia moina ia fautuanga a official malo mo foina fautuanga ile tu singa mo fate tai o le fa singana le tawai o lo ia isi official tu e pe lo official ngate fa ni sila le matanga rongo mata o por vai fa fo ma fatu ingam
ofisa mamatanga luengo se vai ngo ofisa te liatu il far vlave sa ngo toai le Manuanui. Commodore Brown sa te ialinga luengo teli sa whaia mo le Manuanui, tol mai on oso lungo le awaringa te whale te fitoala mango toai. E si lia male lua se lau was furfa i teimi sa maulu ointang te maulu wha abitoa le waa, ngoto sa whaatinoina le fita New Zealand, e au fiai mara si aki o le lima sima le limo tani swau o mai si vai ngar waa. Wharia Commodore Brown, e ato toro latu du tununga, ua mawhaina latu a vesele telo le kiso swau o mai si vai la au mare waa, ma ua toe te riu mai nei New Zealand e company sa whaia ngā ruenga ma swau, taula ma fili mea whai ngā ruenga, mai si o tauta. Ai o le isi me whaia le Manuanui, o le alongoi nai, i la tau e tangata whaapito, whaia whaasengana tumaoti, i le waa malepe, a whianga o iai le au marsi o meanga i le vaenga o ngotoi le waa. O le whaasengana, o lo whaia e tangata whaapito tumaoti o stasio i la tau e wha mautu i Singapore, e peona whaadia e Commodore Brown. O so ina le matanga luenga o le Los Angeles i Amerika, e se mata au sa whana ina i le vaore ta mata e whaili poti Australia, Lauren Tomasi se pur whana pau, i a pole rubber bullet. A whaia tu saosana li poti se te te sa whaia whasana. I le whamaro sia e Amerika ona tu la whono whimalanga inga Los Angeles, ina sunga fua. Sa whalia le pārmi Australia, Anthony Albanese, sa telenoa i le ta mata e whaili poti ali televisiva maolo manuia. Sa ia whaingo ai le ata sa ai ai le laveo le vai o Tomasi le pur whanapau o se vaingo matau tia. Mai a tā wai wa mai ona telenoa le malo Amerika e winga i lea whala loving. Sa lapta ia le malo ni sila i le si tia leo whainga pi o ma wha matau whalo toi whale ni sila nei. E ulava le umio le tau le leo le tunu o se tunu e sa loto mai ai i nei whainga. Ma wa tā wai o ni sila e leo iai se malama ma manatu mama iai. Wala pata ia se kurupu fau tua, e leo le leona ta pena le tunu mo le po e vaina o le wha tupla i o wha matau, ma fau tua ina le wha vai o ni fuafuanga wha tino wha sanga i whainga pio. Ma ia to e wha fau ina le tula fono soni ngā tula fono, o se ki au tu e pena wha ri ai le minister ngafa ma le mata opu. O le kurupu fau tua wha Ministerial Advisory Group, mo so tanga wha vāwa tunu, ma soni ngā tula fono e wha mābo boina. Sa whawaina ia February, e ofo inai fautuanga tumaoti, ma fautuanga mo le whaalele ai o le taliatu o le malo i le tūlanga e pena whaamatala inai e le tamata e ministara o lango leo, Casey Costello, o le whaatupla i o whaamata. O le ripoti no na tolu sa ta waini sila, o se make ki tele mo so tanga o sori ngā tūla fono e whaamaba poina, wa veaima se tunu, mo se te mua, o tele atu le tō sina mai ai o whainga pio, ma whaamata o whaalo toi whale. Le iputi ai fo i le tongi tupena tangata whainga ruenga, o tangata whainga ruenga lea, i tua oio ni sila, i tangata wha mapapoina sori tu la fono mor wha ulu whalin mai ai o whala au whasaina. Sa tusi fo i le limo le li poti li tūlanga le Pasifika le wha tupula iai, o le whaingo fio a fianga i tūlangi nei soli ngā tu la fono. Sa la ngā ia tungorunga patino le Pasifika e pēna wha tupula iai le whaingo fio na sao tu iai, o nei sori ngā tu la fono ono le lau telo tua o ia puipuia. A vea ma whai toa mo whata wa inga, ma le ola o le whela wa ia o loa, ma tangata e whemerangai. Tā ua le ripoti, e ma whai e kulupu sori tu la fono na whao ngā e tua o ia vai, ma wha vale e tangata e whai ngā runga i tua o ia whananai, le whela wa ia o whala o whasaina, a upenga, ma isi o loa e whasaina. O se papolenga wa iai ia se scientisti, a Britania, o nore te ena re pārmi o ni sila Christopher Luxon, o ia mai scientisti o le tau, o ni tangata o ngā pole worthies. I le langa ino atungorunga e winga i fuafuanga, mo le tu i titia i laro le taula inga au tū, e au sia le tunu mo le kasa po le methane emissions, e whamatu i nei le ea. O le li professor i swing o le tau, le University of Oxford University, Paul Perherens, o i whali e fōringa mai. O tō mwhaina malo ni sila toso e seina li tōsina mai whisiri, e winga i kasa mai whātoanga ale tunupo agriculture greenhouse gases. Whalia Professor Perens, o le whawinga ina laksana scientisti o ni tangata o ngā, o whailo ai se atungurunga tele le te enai, o le whaio ai ang whātino, e whawai lungo mōni mau. E ulava o le manato laksana whao na whātau te ai tusi singa i kasa e whamatu ina mai i whātoanga ni sila. A ele o tilo le au tasi le kelope. O le whai ki tio le kasa le methane emission,
E tāua tele mo le tūla la tai te pulaa o le vevelo i le ke lope e fia auksia. Ai sa te ina laksani o lona whawhikio scientisti ai pe whātosin ese manatu tangata mai kasa mai whāto a ngāni sila. Mai e tā wai o ni la pesi. Mai e tā u fo i sa manino lama lona manatu. O ia scientisti me whai ona tusi tai o le afe a se lauwa iwa su whao tunu o le rangi. Ai le auina mai a te ia. Ai o tangata whapito i le tau wala tō whaali o New Zealand o whaate o toina. Se tūlanga ma tau tia le wa ia mua ai alani. Mai se tunu pito te tele ia kasa e whatoanga e whaamatu uina i le ea. Tā ronga e tau au o li liu nei le wa ia Australia mo se fusoanga tele. Mo se teimo moa, mo le tāwha ia umai o Champino lo langi lau panga le cruiserweight i le wa le alo sa mo Australia tai o Pattaya. Mo te Alberto Cerro Ramirez o Mexico. O whata oto nei se tumtumunga o fusoanga te tele se fulu e Fiafia. O Pattaya o lusu malwan fusoanga wha professor. E unoma se whai ina sa manu malo ia Claudia Secchio o Italia i le pola se sa. Ma se so ai manu malo i tolu le tu yoti i le pui o na Champino IPF ma le The Ring. O le wha lua i leo na umia o Pattaya o nei Champini i te momoa sa ia wha mamulu ai nei Champini o le fia wai fusu anga i Riyadh, Saudi Arabia. Ono se vai ngā tupe sa ofa i ono se lau mili ono se lau waftala i li tau sang turuain. Sa tali umai matoe fusua i nei Champini matoe manu malo e foi. Ai talu mai ona ia sa wha ili no fo le tupu mo nei fuse lua o Pattaya e mita tele lon tupanga sa mo o levo na vina i le fia fusu mo le tau ia umo Champini o le aupanga. O isi fuse lua le WBO mo le WBO e olo umia Ramirez le ai fasu fito na fusuanga tasi le whai ina tau se furu manu malo tioti. E ui lavo Riyadh i Saudi Arabia masania ona tauina se atunu mo se fusu anga tele Fiafia ai ai o le lia whaalaulo ina whai plenga o Pattaya Mick Francis sa ia longa le por kalamele code sports i lona no ta inga e whaia se fusu anga tele ele Australia i se fisosoni lea le malo Australia whaat pina ha whaalia e Francis o le fusu anga mo lewa na fauwina ma o se fusu anga e whaia se malai tele ma le malo e te tau na fisosoni yaim ma ia ta wain malai tele Suncorp Stadium e Brisbane le o fiele silia malilimas fulu afe tangata a e mana o mia le tisa mare se fulu miliona mai le malo e mawhai ona whati no ina ai a whai e tau noa na whai e se fusuanga i te misa o le tausanga o le memori e whaas fuluina i to e maua mai eile vai ngā tupe e peo na whaali ai e Francis o saini e nei e laura kapia na mana Pasifika mo le tamarasanga o le supalakapi Pasifika i le sui mo le All Blacks e ta alo leo ngā tondo le lei nei tua ngani lau mape mo le isi lua tausanga o la mape se mali lima tālonga whaitaulia sa tālo ai mo le All Blacks i le vāle loafi sufitu ma le loafi ma le lusfulu ai le whairan whaunga whase i wharani e tālo ai ina ua le favor ia i la tue whirwhili a le All Blacks o le tama tosulo tausanga i whato amai atu neo na tālo mor kalapo le Kaupe Steelers i Japani mor tausanga le sa tālo ai au tafor kapiteni le moana Pasifika ari sevea au tālo ai i le vai teimi o le forfulanga o whaia ini nai aso talo na sa aloto a pena fasa aloto le mana Pasifika i se vanga tele ona tamata alo to smaleono o le to ono i la tou sa iai mai le amatanga o le au e ulava i le wha mamulu o le to tele o le au mo le tamarasanga le ruafa ma le furono o tama wina le to se fulu mai le au atoa e to sumane valu apitai e leo anga i mai lau mape le no whanga o le mana Pasifika e na o le wha atoa ino le foino mera ai a whaari ai, o le tasi na o mafuanga o toi taliu mai ai, o le fia avea lea ma avahenga mo le awal mana Pasifika e manu malo e le Champini. Whaari ai le whaia o ngā whaurulu, whaalongo tana umanga, ua wha maonia na mape i lona le lei ta alonga whaavao malo. Sa amatamai le rakapiliki, All Blacks, wharani whape mai Japani, e peona u wha tangata matua ma lau tele nan tiltilo le talonga, mai o le amwhauna so longa le leilo na awai mai le sio meanga o le latu au, e peona whaari ai, e whalongo, talana ne yaso, mau o tangata umar whaalo whani, manuia le so. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. If you feel love loco e awina tu pokalame ese i pito nuu o au kilani. Ona o le langalanga mai o le Auckland Council Local Boards. Tato awai fatasi mo le famna tuina o le Matariki Festival. Le tausanga fau a Maori. Esilia malise lau tāpenanga ese mai le aso fito yuni anga ila su se fulma le tolu o Yulai.
tele whaafifianga tau musika, siwa, whaapea tau mawhitanga ese maisi. O le nei whaamoemoe o lo ngā lulue whaatasi ma le ngāti tama oho. Tanga iane loa i le awaauckland.nz. Whaafonga mai atina matamaita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga le lei uma, ua whaia mo a inga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasfulima, I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. O Valselau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lavea ina ai o tou, Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Oceania Career Academy, Saudi! Wakahoa, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ili sela asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata ese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o Varselau ono lua lua valu fitutasi. O Varselau ono lua lua valu fitutasi. Talofa Samoa, waule nei o kaasuti alu, awal suwi alingila ula kio. Aeva mai ina se fudu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, bebela Le saue o le vao se iangi malu maia, se ua e tō mai o te tali alo filima, e wha amalu ai lo ulo to ua whaina, awa ua tusi e sea ita, o leo langa ua pei o se malae, e le lilo ai le ta alo lele, e pei o lo ua lofa ua talitu ali maina, e le sa fai mo se. Sama ua o langona ua o vai vai, o a ua le tangata o le foa foanga na e fai, o a unga aluenga mamana ua faalia ia ita, lea ua fai makona I le vaainga, o a fea ea lea lo famoni tu ua ina I se oli, pesili ai le oti, sili ai le oti, o oe o le mana mea o le pele I lo ufatu, tinga oa onga e te whao malo I o umanatu, o tala ma upu whaiele I fo I ai lo ualu atu, mala upu oa umo oe o e moa. Ele mafutanga pe ana moni lo ualofa,
tangata o le foa foanga na e whai o au ngā aluenga mamana ua whaalia ia ita lea ua whai mapona I le vaainga o whea ea lea lo whamoni tu ua ina I se oli e sili ai le oti le au soe o mai a mali e a whenoa vina ngalo o ni whesasi a inga wha a mole mole ia mangalo whai vai o alo ali I ua le tu u au lafo alo whamana tu a mai I ta isa utata Sawia o ele Sawia o ele o ia lo whangia o ele a taimo mea taimo mea uma o e lava o le lupe lava sale le ina ua e tu ua I ta wha poe te mana tua e te le mana tua lava solea la o Yesu Yesu alofa I le sa fai mamana mea ia moni le whaamanga longa I le whawhenga I lea matofi mai I le langi manuia o le lumanai ia aua ne I toe a awhia I se tasi apia e tofa wangata ho umana o ngā o lo uwhaama o ni ua e iloa hope to see you in heaven honey tofa Tali alofi lima sifong mari al partua ia tofi whaamtuaino, matafua tofi whaamtuaino ina whai vaenga o le tai ao le salulu, sluiva me lute o leo wa te aere te la sulu na whapona maro le tunu inato o tātou tala e pe o na whafonga iai I lau lava ngana le tautua le sunga ia se iuli o malau o ni nai minute le apol spulu o lava pe na po on tātou se atu programe Pacifica Family Health Group, ia, le peonga le alori ingar mana bai pangaloa na seri, te a apale tu las fulu, ia, pangasoro tu leo tātou porklame, ia, anga ia tfo I lea sutasi, tala I vai whanua, e le ngana peritania, so atua I lea ma le tautua le Egnard Colleges, le sunga ia Erika Batau, ia, Papena po leo nsai le atfo leo omega gas le taina spululua le tautua ale songa ya tongsia peo Wilson ia tane tu la spululua taulunga tautua tsmai po leo le talinga ya pongamoa por talinga ya se manu Francis ione tote maputa tautono lo manuia manu orta to no ya meso fia ngai e manga benga io o malulu ma na ia le malulu pau wale ngora po lele tate alofa I o tātou tua sina sina alofa te reatu mo to na yo te mana yo tina man tua tu lowo to pa ia mo to manu ia mana tua pe o to le tatalo o le anga le leo le li ele singia lana fa mano longa pa ia tu ia to ia miso le ma pana yo to tino ia pe ngai mane tau manu lu ne tsuno io ele pengo fi o tau nei ele fi ai o tou nai tu sin sina mese o matua ele fi no fo el ne tsuno fi fo ia I lau ele so I fo e am tato wola ia io pe lava tato te ia io fa pena la mo no so ele fa ma mo Israelu e am va vai siona tsuno I love fa te atu mo to umai tu sin sina a toro tato tro la penga na tofi ya la bana fa na weti la to lunga la wala fa mole
mole ko mole ia do spato nunga longo po ina pe pa manatu au fa nga ina telefone ia ora ka ki o met tupu mai ai lenga te leo e so fo ma wai o le fata mala tatou tatalo tatou ai fata mala ta ua ya o telefoni ke o misi a misi ko e mo tono lo moto mo lo le ava no le na sa o to i matali lo telefoni a kali sabali lunga la wala ka i mar pa lento fo mai ya le anga pato fama pe o le anga na ni li fai pe le tau longo le radio sa mo tato mama ko po yiri le va pe longo e ma ko o ko ai so tu la fono mato le se si lunga tu la fono ya me so le nga o fa nga ai kama po yo ti merits point e ma ka ki ti merits point nga wa batu ya fio ya nga se la wa point se ke fa nga mo lo la senge e tu langa na wa fa nga la ti merits point e mo lo se la point nga ngai mana tua le e koe mangkua la ukala le ma ne o tō pa ia mo tō man pe ngopo le pass stop e oi le maruru o le skaban mo se vale po le pass o le pata malo tato e oi Lucia ti mero spona tato le to e ia ni special license sa ma fa un longo e masani a pa pesaka alo i kamalanga e kere kupere e le popole a kamanga ia con salaru no se ia le se ngar ko pa lai pe singa mai a fe kala por le ko ai mai la le ia i tu la pa kapula mai a pa pe le ibertai ao e o mai le lua le oti ia Pauar me manga o ka manga fi mo mulu mo special license na pe o lai pa tonu ina le court. Ia longo venga so ku la pongo kwanga wai veo mo ngi lo so e po la ko nga lai singa nga pe lo e no la. Pauar me fa ni lo sing a se banga na nga ai ta fi oi ya non fa mana to mo ta to malama le la vale pui e lo tong ti Tau tauta leilonga le ala o pao ngai telefoni ta ore le mo le pasia mo li le lopo al kam kaunga vale ia na ia ai alo le mo e si sila kam kau vale ia tanga e to lo ngai lang me mata mai ia ka wanga e anga i lo moto malau ia tanga ia tu mo li ia kaunga ko e mria nga tu moto malau tanga le fa i lo lunga le wala Laise si lunga tu la pono pa manatu pe mo tanto uma. Orm ko ma ngai au sai ngai lunga wala manino. Ya fai tau le ai ma ngai ai. Ai alu ai lunga me ris malo. Ai alu ai lunga lenga. Ele nei ai fa mai trespass lo report lo. Le winga langa kala ko hinga nga mai le ku langi ke le ka ku po pesa ko. Ku langa nga alu ka ko lunga lenga. Manu ya la singole ne ya so le lofo le Ea, tau tōna, whaere kui o fulu. Pro āna matu langa, se anga i mai ia, pionga ngarman mana vai whangaloa. Ea, tō whaponga le epe a maule a manoa le apos fulu. Ea, nisi o whamanatu. Ea, wā lama la tō tua le, au nanga pōle soi fua māno loina. Ea, mō tātou uma lama. Ea, mai sora COVID, o ngā lama ka ku ki soi fua whatasi male COVID. Ea, le lama le, o alama whata auto mai ai. Ia, tātou voa ia, pai mei whaonga le mask, le tali puni ponga, whaonga, pia malosi lo fulu, ia lo whātu, ioe, le luatua oi peo oi lava ia te oi, vai la ia, ioe, a e kale, ia, sau whai loi mota malawa, ioe, se i mamane, tane mal fulu, ia koe anga, ia koe lele, i whaala pukonga, manisi o, fōwhanga ro anga e te esho. Wa ainga, ai le whai o le siaki, whai lau test ngā rako, viti au ke pepe whai. O wai le leile maua mai. I ngā le maro lo ia so lima ono aso koe whai, a whai lava o ngai, pi i arsia mai aoe, ia koe alu le si lima aso. A le mesa iai, spupa aso sa no po e se ai, anga umangai, ai le lava manino mea uma. Ia tātou pia ai, ia, kasi ano sale, ia mano, naro pamaitia tia, a ke lolo malo lo patuso kaio salu le tau alo mano ya tu sao lo maputa mai prospera sania mai la to umalama ya pa i misi access wa pa kalo pa ya lo fa te la tu mo to
lua spulu ono minuta le o te ale tula spulu tautua ale Radio Samoa lima iwa tolu a mo io a apar spulu la tom pai sa ini pe mo ana tautua ale Pacifica Family Health Group nganu mana vais pangaloa nasiri ole na ia e whātutu atu tō o manatu.
Nei au paanga Nge vai vanga E mamoli atu le nei pisa nei o lo paanga Le ngata i au te roa Whapere lau rangi atoa O amo o ngai pia tau tua mo o Samoa E ala i le taleni O le musika E sauia sei e Fiafia Mai a ita Eva mai la ia Le au pa i mai o tara Wait and see o malae Kana wa okay Eva mai la ia Pila lava o e lau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina Eva mai i le mapu i tinga A pia inai o e ana musika Musika mali e Musika i leva Te ailo vai mai au ngaluenga Vai ai au fika Nei soita Esa wia wa upia wa ai atu wa sila Eva mai la ia Le opa i mai o tara Wait and see o malae Chika kana wa okay Eva mai la ia Pia lava o e lau fika A vea lava o le musika E mapu ai au tina Se vai mai o le nei party E pa o le nei party Ai ase foi o le musika E pisa le na party Paski mai lo i le mapu Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa o i lo wafu Se vai mai o le nei party E pa o le nei party Ai ase foi o le musika E pisa le na party Paski mai lo i le mapu Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa o i lo wafu Eva mai la ia Le alfa i mai o tara Wait and see o malae Kana wa okay Eva mai la ia Pule lava o e lau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina Eva mai la ia Le alfa i mai o tara Wait and see o malae Kana wa okay Eva mai la ia Pule lava o e lau fika A vea lava o le musika E mapu ai o tina Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Satu ile matangi olo Alua sotali mai asuma ilo upolonga Lo ua lo fasafa anau Sa ofesilingi a vaito elau Tua masanga la urosa ne ima Sapa po fauao Manutia ita ilo paolo se io o atayao Le ifa alilo ita leva ayao fonga Manatu sa sabalia tumanga Selena le tinga ole alofa Sulu maya lo lai lo fatu Efa ama fana fana ya Miti ale alofa le sa o mavatu
se lulu ale lilo e valo valo ia e iao se aso e malingi lo i mata la umalanga alu taiao se masele tawina mapua itinga Valesa ilinga Letua sivisa pati pati lima Musu ene ia e fua le ngongosina Tawina mapuane ile peselena Le tinga ole alofa Sulumaya lo lai lo fatu E fa ama fana fana ya miti ale alo fale sa o abatu Le tinga ole alofa Sulumaya lo lai lo fatu E fa ama fana fana ia Miti ale alofa le sa o abatu Fai oi mato o manga ilo ua lo fasatu ile matangi olo Alua sotali mai atunga ilo upolonga Lo ua lo fasafa anau Sa ofesilingi a vaito e lau Tua masana la urosa ne ima imau Nei tau tua upenga ole la fosapa po fauao Na ole radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. David jole mai leo ua luas por minute ona ta leo le tu la e sutas e abnanta to tala I vai panona ngal Britania ya ta roi leo tonu mai ya manta ia Dania Jeremia ya sutulang foi la fionga ngal mana bai pangalona ser ya ua no falsan tu ya ma nei por klame ya mesula to tua ya la wili atili sa uanga marka mai kai sa de uanga mai ya lengang pa lo pa tala patu Tania mano la verta wasa mai le mano lu Ioi, malo foi sai forte então malo le on sair. Se le ofeava tiu te nei aso.
Ma lo lava io tornare ka wa po le a foi. New Zealand birthday ya ma ko yo mo Samoa le man li di vane pa panga tno ya ma no ta was mai o ai fo lava e le tonu mai ya pe lava no pa ya tu te mi tata no ai so orfa le tonu mai fo yo tu langa na o ta por klame ya usilfia uma lava maro le tno ya la fo atu yo a ma fana ia na po sa uta pe nang mai fo mo fa manatu si uta tonu ya mai se lava ku yo flu o lofte na ia lava na ngona marangang pa no tania ia whaftai tele na sunga le awa taito ia le uma fo ile anga whaftai o macho nei o no whaava no ina pe nei taimi ia awa se tautua foi ia awa foi se sosoani ia awa le whafonga anga si o tato watunu ia le a matatua ia se tau mawhainga ia e avene taimi e whai au masui o le awhionga ia nganu malemana ia e mai se foi o le whainga aluenga a le Pacifica Family Health Group ia whaata lofa atuai lau whaafonga anga Samoa i le suo le o sunga i whaafia ngainga lau whainga aluenga pa ia le atua ia maolato whantua o tamali i foi mwhale o polu whale tua matausi ia le malosi o le nuu whaape foi nei tato whanau, ma lo lava le on sai, ia o onga ai maise o tiute ma whia o tofi ai, o le wha talopa whapitoa lava mo nei tato matatua, ia o whaia pea i yaso taitasi le ngaluenga o le tatalo, ia matapua ai, a wano tato whingaso no iai, ma lo lava le soifua, ia ai o te loa, taimi ni taito, e lava tato po kalame o masani ia e le whaafonga ia o le taulongolongo lava foi ia ma le whaamanatu foi ia wani si me te tau ona tausisi pe iai ia ma ono sai e tau mwhai ia a wā foi lo tato loto soifua ia e mai se foi so mato wola ia o tato taulongolongo whaapito masani na e tato tui pui ia o tui o le fulu ia o tui o le koviti, ia o le foina whamanatu mai ana nafi le tāua o le whamautinoa o whai tui o le misela. O le e iai foi ia cases I tono tato community. Ia tāua I foi lo tau soifua pui ia mai nei whamai. Ia o le whautuanga ma le whamanatu I nai o tato tina, sila I tusi o tamaiti ia ma whanau na o wana tu whātu. Papo kakame le mai ai tui pui e tamaiti. Pa mautinoa o whaia I le taimi e tatau o na whai ai. Ai au foi le popole pe a whapea ua pa ui a te oe. Ia ele le lava le tuai ai whai. Ai le anga le tuai ai le whaia. Ia o na awhia ai la ia le o siau tama. Ia awe te popole pe a whapea te le o mautinoa. Ai mai se mona I tato a inga ia whato a malanga mai Samoa. Ai wangalo pe patui. Ia a nga I lau fōma I whaale a inga o le ngaluenga na nurses. Ia I whaamautinoa siaki o atu I o siau tama na te tawa na whai. Ia o le whaamanatu le na. Ai mai se lava mona I tato a inga ia whemalanga ai. I le vale o Australia, ia o Samoa. Ia po te tonu lau fo I le whengaso loa I te tonu New Zealand nei. Tautua na, ia, whailo tui pui, e ma whai o na whai I lau fo mai whale. A inga, ia, o whale talavai, ia ala talata ni fo I se meo I ai se la tato Pacifica Family Health. Ia susua ne iai e talia malanga whaftai. Ia e saoloto fo I le whainga le tui. Ia, mo pamanatu mo na I o matou mai le stala. Mantua ia aso lua, ma aso tofi, na o whai e tatou clinics na o le siaki na o fofonga, po o mata se tulou. Pai pua. Ia a whape wala au atu, ia sisi fuel o whainga luenga e whai se appointments. Ia tautua nā ma oi awane I misi le appointments le nā. E te angai o leo mwhaina whai tatou au nanga le siakina o mata. Vai ane le whaafonga anga. Ai mai se lava mo tatou ia maua I le mai suka. Ia nā wasi la fia o le awhianga tele lea o le suka. O le mwhai ei o na pō le vaai. Ia
pe a fia ai foi ia vai se tu no ia ole au nanga na a mata foi tai au e fai tasi le siaki o tato mata ia ma le siaki o vai na la fai umai nai papa toi mo la tu ia o vala au atu ma fai le appointment ia fata walo su ane nai papa toi ia awale fata no ina o siaki na ia ole fautuanga pai se taimi a ngai ai lau fo mai e fai sau siaki fai se health check ia e siaki le toto e siaki le suka siaki le okesene ia male tata lo fatu e le lava le pisi au uma ona a fai tatu siaki na ia e sila fia e fo ino malosi o lo iai ia manua maua lo wanoa taito ai lo atu foi tato events ia po tato fo fanga ia mo le anga ia tu le luma si lo vai aso nei ia o le aso to na nei ia e fai e tato e watu tato o fai ngalwe ngai nai Avondale ia fa fetai o le wa maua le wanoa e so watu ai foi le au nanga mo nai o tato tangata ai mai sene o tato a inga o lalai nai le out west ia le atu tato au whainga luenga i le asto nai nei ia e whai paanga ai ma le vaenga fo i le o saasia o lo whai le lato a po kalame o le a inga manuia ia fia lava le tato o nanga e o atu ai e whai e tato tui pui na i le address e whai le Aukilani Kids 96 Lansford Crest in Avondale. Ia mai le valu le tai au. Ia i le tolu i le afiafi. Ia wai umala ni o tatou a inga foi o lo alala i nai tu o la tunu. A maua le avanoa ia suane e a foi. E whai o tatou tui pui ia ma tatou mafutai foi i na aso. Ia sa fai foi le ole event le nei taito sa fai i le astona i le te nei sa fai i le e whakasa o tahu ia te moli mai watu i le manai a foi o le sani fia atu ia waru le aso o sisiva ma fia ia ma whaataltala noa wasa iai foi isi au nanga pe o la vaenga i fai a breast screening bowel screening ia e ata ala e maua ai ma le mea o ngā ia o te whaamalosi foi lana mo le nei foi vai aso i las tonai ia mo le tū lea i west ia suane tato mafutai i le address le nā wata watu a uma le astona i nei ia o le astona i vai aso lea le oa whaamoe fai e foi tato tūinga i nā i le Ekalesia Metotisi Samoa i Otara o le aunga man whaamoe moe o tato po kalamena ia e patino lava mo na o tato ainga i o le asa auni e malanga foi ia awal whalanga mai a le Ekalesia Metotisi le ale a uspia foi la na konferinisi ia o le whaamalosi ia ma le tarusanga whaanga le lea vanoa ia mo i lato uma lava o fuafua e malanga e usu fono, ai maise foi le au tau si fono, ma le au tau tua fono. Ia, o le si mea tā ua a teitu. Le foi la amata ngā solo, le ua tau mai le aso fai ngā pārota. Ia, tele tato atunu o le a malanga ai. Ia, tautua nā e awhiane i nai o tara le metotisi, e kalesia metotisi. Ia, fai eilo tui. Ia, o le onisina o mea o le sa pia whaeloa atu le neva i aso taito. Ia, ai manu pia o maua le avanoa. Sa whaile tato events le na whaeloa atu le aso le tene i le aso ngafua. Le sa whaile tato workshop na healthy homes. Ia, e whaelo leo e whai masu i o ngalmalmana. Ia, ai maise fo i le vaenga le amata o le afi. Pawhai atu ai le paia ma le malo si o tato watunu. Ia na awai e na aso. Ma nei ai o le wawa ai atu o whaonga i na wanoa nei. Ia wai mwhai o na wawe o na maua sef sosoani mo nei o tato a inga.
ia le lana mawai ia lato foi fa manuianga o heaters o palankeke ia pampa vai vela ia mea ia nga ile tato ola fo in nei taimi wa amatana fesu ia ia ni tau ia o te iloa e pauna se vaenga na fia tau mawhai atu ai nei vai aso pa iloa atu pea tato no foanga e whai o mwhai na whai e tato au nanga ia o inei I Pamiua 136 Queens Road ia o ina I le 32 Kings Road I Papatoetoe o le 5 Waimahia Avenue I Weymouth ia ma le malumalu o le e whakasa po se 36 Winthrop Way ia I Mangele o lo whai e tato tuinga ia so lua taitasi ia e teini fo mai ia o se saol na mo tapo kalame nei tai au a taito malo o whaalo alo tele lava whawhitai Palo whawhitai tani ale saunoa leo manino a turanga uma ia meise o rota mwhai ina ia au ini ili mai ia walaba le whaafonga le maro tato tunu malo whai o whaima ele se nuatu ia mesfo ele whaingo fia foi ia le whaitalia na mai ele atua so I fua maola ni tangata tato na le tu o lalo e malongolongo po ni ina ia al faitalia na mai le tu so fo mo o volai pe talia per le talia ia o ala to o le fono fa pi lava pe ona fa fonga malo le tono o le saunanga ta ia tani ne ta o le fono fa pi lava ta to sta o le sta lava fai tu io e le lava le sta e fo ko e muy mai fa pe ele I awina mai lava ia fo I tania ia mas fo ia vai pangaloa ia mataito turanga uma lama ia le uma nei ona manino ia miso ona events fo ia le panga solo le weekend pe ona moni mawina fo ia le po panga sa tau pati atu nei tangata ina le paka sa o to I le vai ason tene ia stulanga matango pia fo le mole tali atu o le ai manino ai fo la auto o nanga le Pacifica Family Health Group ia lo va pena tau pati atu mana ngona tangata to tsasi ia le tau pai mai fo o to ia fo le mbalo tato tunu o to tele o to lo va pena fa no to tai ia e pisi lava o to ia lo va pena lava ona to wanga I mai ia mai le au nanga fo ia lo to fo o lo au ona malo tato tunu ole tu langa ile ngase le o suka tania o le ase maua lunga fo le e talitonu ua le tala pe ngai fo I mor tangata wa taunga no siake fo mai po le kaunga pai ai ia wa fa long fa mai a mau lunga o le a mau lano o le lola ta to po la turanga ia po le ase pa ne nge kaunga ia ma se kurang fo fa mai ia kangang ia lole a fa longa nei sanga mai kangang ia lole fa longa ku lo wa kaungi ngiva wa kau kifa pe po e fa ata la ponga ia ai fo le ngona le lofa fo la to mo suka a le sta io meta ua ai whanongo ina lo o le ase maulunga e le tala pia ngai ei o tauna na e mata lai foi a pe vaispo mai pe tau o nga a be KFC o tu ranga pe na e mane lo to e tau so o pe ar KFC de fai ma filio le mero ka morzuka ia ai to e sau noa ma to e sau noa mo muri fa tai tele la mo lo ma no mai o nai foi te pisi manisi fo tanga lo pia ngai a le o fa no so tu langa mai fo le pia ngai mana ngang pa lo tani ia on pe lo sau no muri mana ngang pa lo ia ka tai ia o te lo na wa e sau no tonu lava ile mai le tele na afia tele na yo tatu tangata ia o le whainga tā lava na mo tatu ia on mai nei on mafua anga lava tau mafa me tau sam ia le lo la tatu po le e o fo tangata ile mea wa frustrated wale ko tonu po le ale me fai o wale tau sami wale ya ale tau sami fo wale fo ai pe ona esa no ia esa o le fama natuna tato a whainga luenga mo la to ia ma wal mai suka a wa e ai tai me ma walunga ai le suka ai e fai ole dangerous ole ma walunga ai pe ia tu foi ona whainga tā pe a o ina pa u le suka
Ia e tele ia na tatu tangata ia luma le taimi e ngalo ai ona fai se me tau sami malu tai au. E ngalo na fai le mea ai e taona ile taimi e taona fai ai. Ia ona pa uai le o le suka. Ia o le taua na ma pe o le metotia na le tam fai ai. O le tuo se mea so malia foi tonu le ato. Ia fa longo atu lo wa a mata ona niniva. Ia pe a mata ona tau ni nefu le va ai. Eva foi tino ia ono na winga o le failonga na wa mata ona pa u ia le suka ia e fautu ai na tuai o le tele oni foi fa matalanga matali mo fesili o le angana o lo wanga il fo mai se mau ai nisi matali sa o tuai lava le fo mai ate oi ia i tu langa ia wa fesili ia ai ono le taimi wa manu yai wa ai lava a vele nei taimi o te whaafatai e toi pēr mō le awanoa ia tu ina atu ai foi se fsosoani ia o le a foi se tala wa le tau tamali i lau whaafonga anga Samoa ia e mai se foi o lau sunga taito ia malu ave fale i o tau fina ngalo ia e mai a ngal malmana ma le pa i o le au whainga luenga le Pacifica Family House o moli atu o mato o alo whaanga ia mai se foi o whamanu ia ngai whi au mati uti o nei aso. Ia ai mai se foi whanau le awa onga. Tato toi whinai foi se taimi o iluma. Ia whasili nai pia le vi inga o le atua. Ia malo whaalo alo tele lava taito manu ia whi au o nei aso. Whawhetai. Malo sau noa tania le lava wa whaponga manu le tunu whaapatai to mo le atu whamano mar whaapatai mo le whaapanomaro taimi tā porkame ia le apo ua ngā whaponga manu le tātou tunu pe lava o nā tō sau noa mātou whaiat e leo whaatunu ina e tātou manu le atunu ia le whautua ngā lofa lava mō tātou makako fwoi wa e le pape e whautua tātou ia KFC tātou wanu aso le vai aso o le fitu aso le vai aso a ua wanu aso le vai aso leo whai KFC ai le lava e o e kaumafa pānengi eat healthy e sele mana ia mori atu whaapatai ia ai hanga ia toi whaopo ntanga mga nuenga no pātu ia mana ia tā pena po i se isi loma lei tātoi whailo iai ai manuia lamalo waso tania lofa tele atu ai pāsoi pua ia Whaapatai taito soifua ia manuia le aso Whaapatai soifua Mafuta nga
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. In this update, the Greens claim the government isn't going far enough with new sanctions against two Israeli politicians. New Zealand, Australia, the UK, Canada and Norway have issued travel bans to Israel's finance minister and national security minister, accusing them of inciting extremist violence. Foreign Minister Winston Peters insists our government is just targeting those two politicians, not the Israeli government as a whole. But Greens co-leader Chloe Swarbrick argues it should be. If we're to look at the sanctions that have been applied against these two individuals and the logic that Winston Peters is using, that could be extended to many other members of this cabinet and indeed the Israeli parliament. Conservationists say environmentalist Sir David Attenborough would be mortified by images showing a record 6 tonnes of coral caught in a single trawl net off the South Island's east coast. The coral was caught late last year by a bottom trawler operating in the Chatham Rise, a deep water fishing ground east of Christchurch. Seafood New Zealand CEO Lisa Futschek says it is a highly regrettable mistake because the net was deployed in the wrong place. Power prices are still rising despite assurances we won't face last year's winter woes. StatsNZ data shows electricity prices have jumped 6.2% since last year. Meridian Energy says hydro lake levels have risen high enough so power supplies won't be as stretched. Consumer NZ Power Switch manager Paul Fuge says the best way to save money this winter is to search for power plans utilising non-peak usage times. Electricity is cheaper on the spot market at those times, and so retailers will reward customers on those plans with cheaper prices. Meanwhile, a new project is aiming to turn Queenstown into the world's most electrified destination. Rewiring Aotearoa is launching the Queenstown Electrification Accelerator project aimed at speeding up the transition to electric machines that run on renewable energy. That's news. In sport, the New Zealand-Ukraine-Canadian Shield football match is 1-1 in the second half at Toronto. Marko Stamenic headed in for the All Whites during the 59th minute. Keeper Max Croker made a fingertip save in the 15th. England have completed a 3-0 sweep of their T20 cricket series against West Indies after pummelling 248 for 3 to win by 37 runs in Southampton. The tally is England's second highest in the format. Christchurch's Isaac Theatre Royal will host next year's New Zealand Squash Open. The tournament will be held across the first week of March after a successful debut at the venue this year. Paul Cole is already locked in for a title defence. That's sport. I'm Jodie Gill. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Come on! Sa whakawhea ngei la! Po pole fua, vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e maua ai le fisosoani. E mawhai ono o atu siaki lau ta vale le fale e au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e au auna mo o e malau ta vale. Vili mai i le lua fitu ono iwa wha ono tasi, pe asia siane i le lua se folo Hoia Road i Otahuhu. O le ago nanga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whausota i mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Oceania Career Academy, Sauni! Wako hoa, kaule kaua! He whai ana whai! Wāse lumaga i maguia! A whaia sa ilisa la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe i mtata e sese. Maua se whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le ovaru se lau o no lua lua valu fitu tasi.
O Varselau, ono lua valu fitu tasi. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu. A wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Radio Samoa. Vevela a. Malulua, balu, bilu te ute ane tu la sutasi na waponga malu le atuno. Omna tu tatu tala I pai whanua le ngana peutani. Au ni ngano tasu lua. Ioe, tatono le awina tu lona lua. Tatou tala mai Samoa pe ona whaponga le tau tua mai au tanga mai tipi. Au tanga mai a whaina misi le vanu. Le se mea ho lele popole ma le oso le koko. Ia oso ma le suka. Me tu lais. Fululua, ia ma le fitu le afiafi. Ia taimina tatou tala e pe ona masani el malo le tatou tono. Ai mana ia ia por kalame lea le pe ona mai atu. Le Pacifica Family Health Group. Ia ole abno mai ia ngarman mana bai pangalona seri ia mana po ia le pa o mai tamata ia tania langa alier mia o tanto e te mi po le pe ia tulo ele ngana pa ngaina pe penga town talia o nai lava lo silfia ia sa so e pa pena lava silfia po le pa auto leo por kalame ia master control po le o au fo nga ia me so lo so fo maloloina ia wala to e mana ia femi doctor e manino ai na ilo leo le tu o le vai e te tu ai mana nganga fa no ia o la fotoanga le na a wala vane ia nga e pese mai ale poto a wala vane e fa mo ilo lava ta mai ia e te psidi le li ia mana tu musu mai le nganga pa ia so ni sili na o tatou ia a ua aka ko voa ia no me tauana pautan le e tasi alo so I fu mo la na mai o la teto ia ai pata mana vo tanto pe ia wo tautan solo mutu na pile o pulo pata mana mo tanto uma e tano e fia mo na manuia fia mo manos ia wo le onga tasi le putia ma le mele pe o le upu ia ma le tu langa e spani ai mau por kame panga solo ia ua fa longoina loa pe ona ta ua fo I ele a fo la to fo ia o nanga so I fu mano loina si lolo wanga e vai le lau fo mai pa inga family doctor ia mo mai nurse ia pa solo kwa la ia ona e so fia na ia te e mo lo fia lau fa tonu mani me tonu fai ona me le fai ona awar fai ia ma tu langa e tauna sa badi ai ia pe mai se puala au fo le ia a mai foi la puala ia pela mono pa atu ele ia mo liu va ale opu na le atu no ia fa tu anga le tom fa ia le radio Samoa man tau tua po le fa o fa na tu mo ta to uma ma tu fo la to a mai na fa la o to no na mai man fa to nunga pe va yaso ia na uma le ia le mene e te la na ia tato ia lua lo aso e te langono lo e paisi malosi i hako lo to lo lamba ngana pa ngaina i ato lo lapis ala wa le follow up ai I to langana pa tonu mai o le po mai ia e lava non si de fia na o inai I to langa o lo so I fo mano lo ri ma le o lo teito ia ka walang pa uma po la ia mene ia ele I uma la va yasonga wa to la ngona wa poi o le o fa kasi ma fa to nunga mai ya wala to le style metau au style belle te la ngona me down fai se me de la ngona to musu mo la ngang pai o le na ya na mana yo la to le si event la to I Avondale o la so tona o la sofa o la stona I lai West Auckland I nai la to ma tanga ma sa sia e ala patonu ina le ipa ono Landsport Crescent I Avondale e mawaila ina e ona ma na yana ia o ia I le taiao po le iwa nga ia ti ai lastona nei a lesi astona I lumatu ia na le metisi o tar ia o le nga et po ta penanga mo po tanga foi metisi la nga ia ti ai lastona ia tu lumatu
ia o le asfianga o le sofa na sona ile ana sofia na le sto na inga ina sa ina sto na ia tiontu pe ia lo fulkas wa vai de anu ka biling ngol computer pe ia lo fulkas ia le sa ina sto na ia tu luma ia la patonu e ngai nai le malo le kalesia me tisi ota e mana le po imori mawina mai patonu ina lato event ngai le e pakasai o to ia mana ia tau pati atu ma le tēna apo atu o le manu le atunu o na o lato taritonuin o le wha man la maina o tunanga umalama ia te ulama lato o le tato sa ilama ia ma whaatonu ina fōwhanga uma ese le mana ia mana ia whailo tui a pai le whaia le tui o le fulu hanu e whai ia le whapeu wha mano se atu o le whai pe ana whai atu lo whai taliana mai te soifua mo rai teitu pule a oe ia po tuanga le soifua mano roina lento whaponga mai whai lo tui o le fulu whai le tui o le COVID pe whapeu eisi tui o misi le whaia ia la toa whau tuanga fia ma le alo lofa mai mo tato whatonu ina tui uma na whao ngale mask po le tali punifonga maane whaponga maro le tunu te whapea ua manosi ke le fulu ia te oe o lo lofa na i leisa ngata le te lo so po la lama tu langa i maputai ia whapena ese mana i o lama tu langa o malaba ia na e tu langa po le tu il fulu e le tongia ia na ua mai o ia tu langa le tutongi ma le tongia i la tu whiangai ma ngase tu mau ia la tu na nga tu lima nga lunga au nisi ia na o silfia ai le lama lo nga tu la family doctor ia e matua manino i mea oma ia nga saua le fia mai paki fia o manino le mata o le vai tulanga oma ia o fia lava teanga ia mau lava lau fia ia le pautuanga na o lo taumpai mai fo ia nisi o soifua maloloina pe o le Pacifica Family Health Group en whapunga mai nei aso te mai ta ia tania ia a me se la to o nanga ia family po le to o nanga soifua maloloina mana to o foina soifua so sanen malol tato to no ia mane po ndo anga na le tolu lua Boy, Kings Road, e le mau mai ngai, malu o le pope, Holy Cross ngai ngā, e le mau e le tolu lua o King Street, ia ngai le si medical center nga we ina ia tala no ia mfisidi e tulanga ia mai se o le fai fu o le sakino fonga ia mata tulo ia manisi o tulanga wa pena na u fai fu wa va ia tato fa mana ia ma no la fa tai le wa spruno me lo te ale tula su tasi tau tu ale radio Samoa su lima i va tolu wa mo to fa ta lo fa tu ala tolu ta to no pe la ma puta mai ai e le tau tu atu ia o taito se ia tato ma puta te pa i fo ile tu la sulua pas me fo lea sia wo loso ya ponga mua per trenga ya se umano Francis yo ane to te ma puta se pa i po stai ma fiafi a te tono lo mo real ta po inga mano ta to no pa te le lamba pa i ta po ia ma nia pa ta sa mo le no pele le loto tai to pa nia le ni lau ta po inga mai se po fuanga ma la singa nai tu asin sina pa nia le ni a lo fa te le atu mo to ya pe fo ia maro le tono fa ngai manga venga le ne aso ma lo nga lue ia ni sfo ua toa a matanga venga neten ia alu fia la to foi fia au nga venga maritai au ia lo fa te atu ia o tuno malo le tuno lo mau mai ia lo fa te atu fa tai ia tua sao ia ma tua sao mai prespen au salia ia ma lo la le manatu mai ma lo le ma mai le sunga kaio salwe ta ua pena foi mana ainga kano fai pa ta ba sunga pa ainga ya pol fa ainga le ota mo pa to ya ifo man no falo pa tai sunga pa ainga ma mai ya ma no la ya mo ia fo ia le pa mo sa fa ainga ma no ta po inga o pa te atu sunga pa ainga pol fa ainga le ota mo pa to ya ifo man no falo real pena sa e tasi ia malo fo ia malo pa kai do ko mai ia kanga apu mar kanga pe alo pa tu moto i hasting po nai pia pa tai repena sa e tasi
malo ngā lue. Tēnei te tō o whapte tēne lava malo lo whātu po seta hadasas. Dasa mua mare ainga alo patele atu ia pena po ia I tu malai li lo maiava malo lava whaptai tu malai li lo maiava mare ainga mai lato umalava o lo maputa mai le tautua teiso netain ia tātou tau mawai po I pēa tātu lua whaptai tēne lava nise lua lofa mare ainga ia lofa tele atu ua malulu fa lela e mawhanwhana ia orfia kamaa orfia kengea I ke ua la ver fulu ia ngai han fo le fero lo e ki ngang fulu wa fero ia a fulu lo e pe mai poma mai femi doctor lesi mai la au ke de la bon medal fulu la vol malo longa la vol malo longa ia malo la fa tai ka singa me la vol malo longa e ale la vol malo longa ia me ngai e mo ia malo la fa tai anga ia tu in la minute yang sai po ina tau tu ala o me ka so si pian malo ta to no in Manukau City ia le tautua sunga ia tongsia Pio Wilson ia pe tatua nga ia ia manola ba tai io e sa le lava nisse no alofa ma ainga pa te lava ma tango fi lava le alofa le li ia mai se le ne yaso wen ma vainga mai pe nga wo e lau ka ma le awe ia nia o ma patua ma fano pa poi to ai ane dua ma le so tinaya upu ia ma se fole Manuel tino ne yaso skako beser ngani wen ma vainga ma pu tinga pe
Samoa wa ule nei o ka asputi alu a wale sui ale ngila ula ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela a Talofa Samoa o Atishna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants e visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia male se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la i to tonu o le ai o mangele, o lo o au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania. A wā le silafia i le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina se ia o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuairo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa. E 5% le whaapitoa mo au a inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga mo le piki ina ma toi mo moli atu o lo walo i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le tai au fau pua se ia onga amata, mo nisi whaamitalanga, fe soota i mai le numera, o lua fitu, lua wha, lua lima. Po le e-maili info@taiaufou.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le toe te aese ai. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o le awera tula polo kalame le leimo o i aso taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falana. Amata ni tau sanga e lua o lua tau. O whaaleanga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand, i lo ngā vai, matangi, i ma le whao kapiri ela. O le mau tonu ma te meme a, tangata umala. Ona o le tele nau, o mea tō tino o tangata o whaanga ina o lau whanua o wala. O mali liu fo i a tangata. O sa ili, ma fasili pea ma sa ili se tali, pe aisia ma sa ili se fōr pa fita uli. Whaataro no sui o le malo, ma tangata popoto i whaalawalawe whaanatura. O tusi lima fōi, solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaalapatonga ma company. Ai o le tani lea a yopo, soma lua wha iwe fitu ma le pala. Ia e fasili manu mai wha, la tu te awa o mai a te oi. Ma manu whelelei, la tau te whaelo mai a te oe. Tau tala i ele, e a o mai a te oe, e whaamatala mai fo i e ia, o le sami i a te oe. Mai tau le pupo ngā o yopo na le ai, se poto le larolangi na mawhai, o na maua le tali e mapu i ai ti ngā o yopo. Whaelo mai e yopo, a o tātou whisili pēr, aisea ia o le global warming. A whemai o lei loa e manu vai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le rorolangi, ma mea o iai. Na sila atu fo i le tua, ua matua ato toa male lei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui, le lalolangi, le la uele ele, ona ua le tausia le lei, e ona tangata. Ia ele lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whai ele tua mo tātou. Wa manatua, ele lei mo. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiuane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Ore ia i nere. Hallelujah, worship tema o tau. Pamai atua le tātou porklame pian wapongana maro le atunu. Ele leimo oe. Pena ina pastor solia lo longa yo sua mori pamano mar patai. Sunga ya solia pena ina nei porklame. Le bayaso, le masino, le tausang. Nia le li. An venga le tua longa lue mar patua mar no falos fa ponga po I. O le tātou porklame. Leimo oe I le aso ataiao pe a tātou. Auri atu leanga le lei mai o lo tātou tua. Los furono minute ona tāne o le tulas. Fuloa nei minute sani atu le tautua le o meka kas pe yon silpia le tautua. Sunga atong sia pe o Wilson. Ea, tāne tulas fuloa mai lo au batu lo. Lima tātou ma vai. Taringa ia ponga mua. Taringa ia se man Francisi one. Tau te maputa se i pai po staimi o le aoli. E te tono lo rian mano tātou tono o. Ia, il nei mai ngora tai ale salulu o ngā tono le mai aso. Toi patalo fatu taito le atoro tātou tono na yo tamana yo tina. Oso matua whapinta la manai pana weti tā lofa lava. Ma lor folau. Ele pengo fia I maunga ifo I wano. Tātou soi fua ma le ola. Alo tātou tu maule wha atua. I le alofa le atua. E le tu la po I aro tō soi fua ma tātou wona. Tu langa e tātou te mafti ai ala ngona le pa I mai. Taimi e pa no ai taimi e pa mai se mai e pa ma pan mai lo tātou li. E moni pa maoni. Lo na alofa pa ma nafi ma le soe o lava ngā tā. Po I anvi inga I le atua e pa ma lo folau Samoa. Nai tu asin sina le manu lo. Ia pa manu longa le li. Pui lo to so I pui ma pana le pa I atu. Ona au lofa I atu o tau. Ma tua I tu asin sina le atu le tano. Au whaingana wanga tatofia le atua. Pa no manu a wasa momo ta hao ta lofa lava. Ma lofa I le whaiva. Tu maulfa unga le li. So vini o ngā luem tau swini o le vanyi o le so I fua. Momo ni nganga mo ia malon mano lofa te le atu. O tu no a maru le taro. Ia. Pata lofa atu ia te o tau mamau I no fuanga. Mana I no fuanga. Ia lau pumoni lamaro tau sia I tātou. Lau sia I tātou whaamleanga sa mai. Ai mese o lo tau soi fua lau le tino sili le nganga sa mātou wala. Tātou te au nai pe le atu amrona pili ngano. Le ngano I la tau pātou toria ngāse o le tino. So se mauta ngāse mauta malawa. Ia lofa le ni marana wha mano longa e pa iatu. Ia ne maua manosi. Au ngā mo ia malona pili ngano. Ia la uso. Tinao tō pāpino tūri pāsananga I le ngano tōri tatano. Mame mai se lau fie. Ia. Tātou fie noa I le mātango fie o le li. Ngona salamo. Whaia pili ngano le atua aua ia I tātou. Paule o le halai mani e lofa te latu. O lamana ialon pānau whaamnuia le li. Pe ngai ma o onga tau ma mauni a nganga le anga o tangata le anga tu lou le ngana I ate o tau anum whanau a lofa te le atu. Pui le I ate o tau. Ustai pe lama na e whailo te mamaro ti nā e pātari atua I tu maua I nā. Pe tuai atua a e o tua. Au nei sa mani solo I lungo le wala. Ea mani tua po I mātua tātou mātala. Tu sara tae ao male a fiafi. O nei whape o le tae ao e lei a le whape nalama. Nā ua lama lo silfia de wingona o tala. O nei whape wa saunga le mūle ao. Ia na e le popole ane. E te le popole lo wano tama. E ai, tu alano pe tusar le. Pe o na e silfia me o lo tupu mai. Ya, babe ai o. Pa ngalo ale vai man le va. Pa ngalo lo sautia le po. Lo la inga le ao. E te tua iai, me fia I stai me o moni mai. Pea e toanga iai, whaangalo e lo vai ma le rwa, sautia ma laina, e ma lingi o lo I mata stai mi. O le fia le da, wā e manuia whaiba o nei o lo alo. I lau tāpua inga e maise o lo tele, le au ma le po tele I wha vai ai. Nau o tani mai leli e ala mai nei whanau, poto manata mai, ala ngona le whanau. E ola I lobi, e me sana matau I le atua la matanga leo me le I uma, leo langa o le tama maratine, wha muia le I o tōru. Na,
Whakarabatu tina matua yana lau tawa sa pepe tuli mai Hinden Avenue i Mount Albert. Ano whai taimo whamnianga tina. Leo wata toi whenua ia lofa te le atu. La lau tawa sa pepe tuli mai ainga i Mount Albert. Taimo whamnianga, taimo apto mai. Mai se o whamnianga e le atua le matonga benga le Radio Samoa. Nise nu alofa mai ainga taimo apto mai. Ia sa wawa ia tu le pitole. Fili late wala. Pa marota i tō mora tau tua le nei tai au. Pa mriatu pēr le tua. I lo so i fua o ona ai fia pa mriatu le aso whanau le tari i a sani a i a lu. I evan deo wa toa i le aso o nafi lona loso whatau sanga. E fo i le vi inga i le tua. Ona olana tau singa i a te ia. Anga lei pēra lo tātou tua i a sanga moa pēra nisi tau sanga stele. Whape nei mo oe a lopa te le atu mātou i Brisbane i Australia nei. Whape te tele taito mo le proklame mātango fie. Ea manuia tele i a pōwhanga i le ne aso. Mria po le aso whanau le atare i a whili lei tuala. Ea malato umalama. Pai mai nise nu alofa taito please mori anto alofa anga e si au han masi au pa nau lo ma puta mai Australia i Brisbane ya leo ke ka se aku ngi au gina ki ya le ai lau pa ponga mai nise nu alofa lau han e am na yoru alo lo ma puta mai Brisbane lo pa anga na ba ti ya nise nu alofa ya me sol malo le atsono lua sul minute ona tane ole sul malua excuse me se tani atu e al sunga ya tong sia pe o version tau tua ale o meka gas e a po pe wanga ai ile onga tono le vaiaso Talofa Samoa o Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa i le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangele, a wa whātau molo a inga i Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa i Mangele, ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu whawha, olua tasi 5 tolu whawha, pe i meli le info@tlmarketing.co .nz moni si whamtalanga. Whafonga mai atina matama ita i tutoa, mamalolosi o le Pasifika, wa lātou lawea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ai pe tai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matama ita. E lātou te mo mia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua fast full 5, le ono sfuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval selau, 2 fitu o, 2 o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou moa tai au.
Si po mani al faula ma le peanga le tongo whailoa i tau sanga e se le mana ia a tātou whailoa i ai tau sanga le tātou bala a ingo mo mai masani o atuno e mai se o Samoa na lua pia lava i ai tātou whailoa i ai tau sanga i le alofa o le atua. O le ua taunu mani sa o le peanga le pole i atong sia Pio Wilson le tautua le Omega Gas ia le nganga whaalolo tong sia ia patara pati ya o uso vane o pa ia mo malu ma no tau atu tato ia longa tono le ves ya nai mo lunga lang leo le i lau tau tua ma ta vela malu tato atu patara pati le ngang pa no ya langi ma tasti balanga la pe ti malanga pa te tai o le nevo fo to e mo le neva no ale o meka chance o wa la na pasta longa fa business ai a vele ne ava no e pa ia mo fonga le radio ada fo le pulenga le tato fa le tabali o mega gas ia fatalo patu e la sunga le pasala po la sunga la o taito le netula ia di ia le tu le ne foto e mo ne la taito ai mai ka watu o le araba wa fa solo ato me tato le fa ia taito ia e le malosi ia a le ngang o le li pa tai le tu lo molo so i pola le ia mo lo malosi wa lamba le tau tu le radio Samoa ia ala e mo mai fa ngo te tia ia pe ia la pa ko dia Melbourne ia malosi lo ia wa nga i mai le tato to ri le tato te au mo no fo ia to ro nei ia taito ia mele le emu tanga fu ie la le tua tai whanongo ia whea li si whonga la whi mawai fo i fōlinga la li le ia so umalunga fō karame le radio Samoa i loa mai tangata o la e whatua tua ma pipi i pele tua ai leo le tarapu le ia ia i fo i tia tia e au i fo i awa paa e i si o mangu e i le mangu pea ko fo mai fo mali a tau ana tau ia tai ia ko ese maletua ia talo si io la mo bon marosi ia si so e tia wa po karame tia ia le mo fai le la su wa to ia nga venga la vai ba le tono tu fa tasilava ia fa tai mon lava au apa lava e le usta i family doctor si le wainga le ka uma fainga la fora o yo menga mo io a fa tu na mon e le sele tonoa a tong sia pipi le e le fa pe se fa fia mi tono se ai mon ni lo so no ai tama maulo mo le me ala na mo ia le fa pe sta fa msino ya nga porta la nga tu ia e nga i po mo nisi mo tatou uma ia pionga pa ia ne tu o sulu o tatou mai o le mama lama o tatou ola ia ma no fa tai tong sia o no tatai mi ia la foto me sina me via ia la pionga i pole mar per tu no falo ia me so nga no e por nga venga le kanisia ia ale nga te lo tau tu ino malo le tunu ia le o nanga le o meka gas ia la foto tong sia menang pa no ia nga fia la bala taito ia la afta pa ia pa pea ia ke e lo mo fa tong sia o le a se lo la bala le va ale o meka gas le tu la le taiao io mai manatu foi tong sia se temi wo sola io mai o na e fo le fala pa felo ma fa tu lima ma fa felo e tu no malu pa ia mo lu no Samoa ia pa pela tong sia o fa talo fa la tu la bala tong sia ma o meka gas il pa ia mo lu no chota to nu ana mo le fa tong sia ma lo Samoa fo la mo mia fa ma lo to wa tai pa ma lo foi le no sai le li bai tau oi mo to mo le tola nei vai tau la taito o le fefia to sia pa taia tato tnu tai na wa a tonu foi el tau malulu a mantang tau malulu ta ili foi sao no malu tnu moni na le me tau ina fo io le matanga fo le masina na fa pe foi ia foi a slow ini sales po ni tulanga pa pinani tabali tauli el tato pa tabali ai taito ya me la so mo se yo mai le so esto fa ainga le tono le tato lo to altemine esto lua ainga o le vota pena la to yo Highlanders le adi esto lua le pending la bato fa vi fa chino on ma manu la baso ta tinu taito sa mo le fa ainga to wa tali to nuina ya e pia fa mo lunga le tato tu e ma lunga le standard o tabali fa tawo le o meka kas we do have a high standard so we do not want to drop our standard because of anything else. Mo taito po ile ia maltinoa.
ia awa ni tu fo i metanga te fatau Yoi, pe awa fo ni komplei tanga fatau. Ai a fa po ese me pa le tonga sa mo le si tolu tau sanga mo mua. Ia, ole ai le free service al tatu falta vale, ole stala ino le ta vale, ole service ino ta vale por maintaining ole asset al tanga tau tongi, pa pe fo le bona finish. O meglio, free ma tolu tau sanga Samoa, ele sa me tongia. Mana ngai ka ko guarantee pa fo you me fo you fa ngai o yaso umole. For il fatto ngol tawel be for you o taofi o moli for you matawila o mundo soltimo itu menga to we rentia part ai fatto mela mato parte o kamato il mato discount price o discount price finga ngal pona ngal met tongi ai sambo ba ila fa mama binga ai okay ai yo al mo tingo telo tomato tabalero tengi amata mela ba matanga le masina wo tona iati se yo mereso o tabali ia mi tatu tabali na tabala pom tabali maulunga SUV la pom tatu piki apu papel tatu vans al mi tatu vans family vans commercial vans SUV light tabali light kele foi tabali tu planga tala bo e o full cast mo tu planga tala bo e fai la fi filinga pasu mai tala mai al Samoa me mo ne me sa e mo fa so tong si e tu e fa mo lama tulanga metal finance e te fi lo ma e mal tulanga eu fai mo fi fela matonga luenga Samoa o nisi tulanga te pati si die Samoa awal no foi o le foi tato toso sa ma te ai lo sa ai te nane foi tato bi fi e a feeling se la tala so se tabale e dua feli fi o anta to pick up Samoa awal no foi su mai matala mai au mana tua e ona ai nga fa pitu ni pa sala nga pa pisi su mai e tala mai au ile luselau kemini stripe ni paputu i manukau Lucia lau ke me distract va al mercato landline o iva lua fitu lima balu ta sigo o iva lua fitu lima balu ta sigo mana tua Samoa tawa tatu tabali famlama a wo ke popole e special ta ba tatu yaso uma ne yolanga Samoa a sumai tal mai a pe va ama fe lo telefoni pe bai o lo tasi pa fitu ono lima fatasi o lo tasi pa fitu ono lima fatasi ya man mia fai velo filma ne yaso a taito ia fa mani tele le tu i la sunga la wa pa pe fal tu man no fo alo e pa pe fal tu lenga ale radio Samoa ai fa si ai fa mani le tu ia Samoa to al semine pa to fa so fo la sunga la wa taito ma nota pena ton sia pa te tiene lama le stop city o le lama wa toti no tama la pena ina pa ponga malo si ta to no ya me so to le o me ka kas ma to pa ma no ma pa tai anga le pa bo to le ya so pa ni le o la ta to pe lo ai pe lo te le atu ai pa so po ia tan sia ya so fu mai man mia sai to tai lava so po o le sunga tan sia pe o Wilson le tau tu ale o me ka kas le lo tal no o lo ta si pa pi to no lima Fatasi, wala manga ya olo tasi papitu no lima fatasi pole oiba lua pitu lima balu tasi lua ole oiba lua pitu lima balu tasi lua salau Cavendish Drive Manukau City mo le lava le tautu ale omega gas pa malofa aptai nise no alofa ya musika sikeka kon manu lu lo tele atu mo ainga lo patu ya sau a le ai yang tang ya la patsi lom toi hale ua se ta china nai manuia le ai ya mane ainga pe foi ya Jack Daniel manato umala maputa mai lunga le apia polinga malunga le YouTube channel pam nieneri a misi sua pa lo pa tele atu au klani manu tu a o ya lo pa tele atu o tu no emma ya pa pena lama malu tu sele so ta tu mia ta longa sta tu pa ta ba leis pai vai asa ma se mau upo pa nga tai pane poto tau tai se la natu yama pai wa seuta tonu tai lo nga ke siana o te ma nga loai pa pe tai tele lo to nga lei te riaina lo pa ta vai mo to malawa tono lo sa por nga vengo atu no ma pe la na ma puta mai ai pa tai te tele la nga lei balu tu sa le li so ta to mia ta pena mai le tolenga ponga mua por tolenga por sala pai se Mon Francisione to te maputa se ia pa e pois tai mera Fiafi tai to loto le o na soifua ma ia manuia
maybe someday will we meet again. Goodbye, goodbye, my friend. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whatalofa lo tātou o tunu i le nei fo ia so fou. Ia usi mai alau whaafonga. Wa whaawau ne una whaamatu watu vai ngā tupe lo o totoe. O le miliona tā lalo na tolu mo nisio i tū malo whaapalota. Whapea mara tuwhatufanga o vai ngā tupe i tū malo e le i tau au ina se leni. O le tuwhatufanga lava o le miliona lo na tolu. O le saunuanga whalawa i tele mai le fionga le sui pāle mia, le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio. I le mai ai o le fono ar kāpenete le asolua. Na whaai lo ai le whaai unga e toe wha matu vai ngā tupe, lea sa tau fia le tu mau. Whalia le sui pāle mia o ai e inga matu tu unga o le wha matu inatu vai ngā tupe, o lo o malu. Mai ngā lulu e whaatasi ai, le mtanga luenga o tina mta mai tai, ma le mtanga luenga o tupe ato ai ma le pule masu e tu sili. Pei tai o le a whaamuta le whaamatu inatu vai ngā tupe le miliona tālalo na tolu, i le aso tolu se furu o le masina le nei o Juni. O lona winga e peo na sao noa tuala, e tau o tele i fono whaavaya i tū malo, o na tau napa i le whaamalia ina o aia inga matu tuunga, o le whaamatu inatu leo nei vai ngā tupe peo na sawai, i le miliona tala mua mua whaapea ma le lua. O ia vaenga e te tau na whaamalia ina, o le tu inatu leo li poti, o le su eina o le wha o ngā o se leni ua mai a whaamatu watu, i komiti o fono whaavae. Walo ia nei aso le whainga palo tau au a Samoa i le masina o kuso. Ina ua au mai whalawa i tele le whaasara launga aloa ia. Mai le fionga i le ao le malo le fionga tui maleli whano, va le toa sua lau vile lua. I le aso lua o le nei vai aso. O le aso lua sfufito au kuso o le aso lulu lea. O le awhai ai le palo ta mua mua po le pre-polling. Ai as freire luas fruiva au kuso, o le palota au mo tangata palota uma ua maea, ona le stala. Mo si le fia o aia ingo le palota mua mua, e taro sanga ai se tangata palota e le komisina o whainga palota, pe a whaio ni matua tausi, po ni tangata fu e fia malanga e se malea tunuu, wha pea tangata e whainga aduenga, i le aso e whaatino ai le palota tele. O lo wha mawina talu mai le aso lima o le masina nei, o siria le ono sfuru ono afe tangata ua mai ona le stala. Ai olo wha ngā solo pea lea ngā luenga ua wha moe moe tāpunia lea avanoa i le wha ai unga o le masina le nei o Juni. E lua afe tā la le sala tupe le tangata ua anga wa ai palota ai le i le sitalaina. Ai mo le tangata ua le sitala ai le alu e palota. Se lau tā la na sala lo o ai ia le tū la fono o whai ngā palota. O no winga e wha malo sia le sitala e wha pea foi ona wha malo sia le whai o le palota. I le tapuni ai o le avano i le songa fua o le vai o so nei a so iwa o Juni, e le si talai pāti po vaenga wha ubu whai, a o lumana i le palota tele ia au kuso. Ua wha mautu nei e fitu pāti wa le stala, ma o le teritonunga o pāti fo i o le atou vao latou sui, i le whai ngā whiriwhiri ngā wao, i le aso luas furufitu ma le luas furuiva o le masina o kuso. O nisi o vaenga wha upu whai fau sa le sitalatu, i le whai unga o le vai aso na te nei, ma le amatanga o le nei vai aso, o le Samoa Labour Party, le olo o loto to iei nisi o tamali, sa avea ma whai pule o le pāle mene ni paia inga o tuanai, ma sa lango i le pāti wha upu whai, e pui pui a ia te tau o tangata. O ia tamali o le fionga wha o le saka to pau a inu u, o so o alo umi feo mene, ma le fionga tu i sa tasi patea. O le tasi o pāti fau o wha ingoa o tu mua mapule Republican Reform Party, o lo taula mua aile tō wha mori o pio mori o lona tua ale tō wha mori o Teofilo, sa avea masui whai pule le pāle mene i se paia inga utonai. O lona wharetua le fionga muripola ana rosa ale mori o e peo na sile fia, o se sui wha vai o le pāti wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa ua tasi. O vaenga wha upu whai la e fitu o mai ale stala, i le Official Commission whainga palota, o le Samoa ua poto, le Samoa Uniting Party, po le SUP,
Le vaenga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata, le heita RPP, o le pati o le whātua tua i le atua Samoa o tasi, po le FAST, Samoa National Development Party, le SNDP, Constitutional Democratic Republic Party, le Samoa Labour Party, ma le tuamua mapule Republican Reform Party. E te tau I vaenga wha upu whai nei o na manu maloni o lātu sui se toa valu, po le sili atu foi, ina I aloa I ai, ia vaenga wha upu whai to tonu o le pāle mene o Samoa. A wā ai lalo I fo le toa valu ni sui e manu malo, mai le whai ngā whiriwhiringa le atunu, e le aloa ia le pāle mene, ai avea uma sui whai pule, ma sui tutu to tasi. Wa mai ona wha iloa aloa ia le vaenga wha upu whai o tu mua mapule, ai o le astona I nei e wha lawi lo ai, le pāti wha upu whai o le Samoa Labour Party, I se sauninga o le awhia le mauta o le tutu I le loto. Wa talia le whaamsinonga o tālu sanga to ilo ilo le whaamsinonga māwalunga, le tālu sanga tala le leipaunga e ala atu ila na loia, ma whapeo na whaatonu ina aile tu ina atu I le loia tala le lei, o whaamaumaunga po transcripts o suesuenga le whaamsinonga ua maea, I morianga o le mai whai o sosione o malele a tofu paulo, ma tau a laile loa. Peo sila fia o I lātou ia sa whaamaunia morianga, e peo tua inga lo mori ai tala le leipaunga o le tau pule pule, e whao o le maliu, I le sa avea mapane mia. Na whaia se whai unga le whaamsinonga māwalunga, ma te e na aire tu ina atu o ia whaamaumaunga, ma o se isi leo mafuanga na tuai ai, o na whaamautu se aso e whafonga I nai mori maua leo leo, e langolongo ai le mori anga o le tau pule pule whao o le maliu, leo lo tua I ai tala le leipaunga, o na sa whaatalitali le apili. O le tasi o whai unga le whaamsinonga o tālu sanga, ua whaatulanga I le asono le masina o ke tau pore tau sanga nei, e wala wai mori mau o lea mata ubu tau whaamsinonga. Peo na sirfia, o le tau sanga lua o lua tolu le masina o September, na o mai whaapango tai mai Australia I Samoa, le ua moria e tali morianga leo leo, I le whaamsinonga mau o lunga aro tātu o tano. O le ua mai anisi o ngā ruenga le pulenga o wafu mataulanga, po le Samoa Ports Authority, I le tautuaina o le tātu o sinu Fiafia I le vāo motu o uponu masavai, e peo na whaalele ai nisi o nanga I le wafu I muri whanua, ma pea masale longa. I muri whanua se tasi o vaenga tāua e mana o mia le atunu, o whale ui, le ua fau uma maiva potu mo ali I whapea tamaitai. O mautu fo I le whai tutoa au tu e uru whale ma uru whafuai, mai le lotoa le wafu lava I muri whanua, o se tūlanga le asi iti ai le malu pui pui o le wafu I le ao whapea ma le pō. Ua whailo fo I le pulenga o lea au nanga tu mao te le malo, le maua fiso ta inga te le vave le wifi wafu I sa le longa, whapea ma muri whanua, mai wha au ngai le tunu e au noa ma se totongi. O lo wha au nisi o ngā ruenga le wha mautuina o le tūlanga malu pui puia, o le do whanga I tutu ai ta vale, mo tangata whai malanga e fia tu ta vale le wafu I muri whanua, ai totongi e se furu ta lai le pō. O lo whanga solo fo I le fausia le no whanga e whangai maa o ta vale, e ole le tise I lunga o ia wafu, whapea mana ngā ruenga o le toe tosoina o le pā, e si o ato ai le lotoa. Manuia ngā ruenga o le nei aso,